apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam itayan, doming lakay? Gumata kitilugan ta ba kay? Amok matendag maneho? Ay nawaw, amo mat ngawan ti pagparadaan ta. Sika akit di mo. No paradaan lang. May remedyon da ita ba kay? Sika akit di. Agsapol ka pa'y nga umuna iti paradaam, sakbay agumatang ka itilugan. Di ka man agar-aramid iti pa kay barbaranggayam. Ay na, siyak ti makaammo ka rin. Ay ipili mo mga minti kayat mon. Nasaya mo lang, no adda tilugan ta. Addan to service, no adda ti papananta. Wen angam awan nga rod ti pagparadaan talakay. Amumot analipit ti paraangan ta. Apay ay dagulit ka. Siyak to nga rod ti mangiremedyo ba kay? Siyak to makaammo ang mangiremedyo iti pagparadaan ta. Asino tinangibaga nga agparada ka iti kalsada si Domeng? Instant paradaan ko naman. Kasanunod da lumabas alugan, ah? Amo makalsada day jay. Saan mo da sintro tinagpaladaak? Igid lang mo ti kalsada. Among tumat ngamin nga awan ti pagparadaam ngam impilit mo pa'y laang tigim-matang. Ay, nawaw. Di ka nagungan. Makiusar kanto man lang. Bakit? Di mo pa'y kaya? Saan ka amarigatan no dati papanam ta dati serbista? Suruan kanto agmaniho. Ay, saan? Agsapol kakit diti sa bali a pakiparadaam. Ta saan taku ko ti kalsada iti sangwanan ti balay. Ay nawaw, nakarikreklamo ka pa. Dagiti kalugaran tayo, ano mablabas ba kay? Ay, katuan tama ba indalaeng amangibagaken ka? Kitaem, mauman tumat laeng dagita. Nakitak ti lugan ang nakaparada iti sangwanan ti balayo, mare. Lugan nyo ka di jay. Ay, huwen mari kora. Ay, naimbag kayo pa'y. Nakagatang kayo, iti lugan nyo, mare. Huwen ngam parikot mi ti pagparadaan mare. Sabi agpapada tayo, analipit ti paraangan na. Pinagbalin pa yan ni Doming aparadaan na day ta kalsada. Basit matkit iti lumablabas alugan, mare. Kanim paigid nan samat. Inpaigid na nga agpayso, amare, nga masaan lata na sayaat. Nalipit lang arudan ti kalsada, kinarkaro na pay. Day talang agpayso mare. Paradaan mo ti parikot. Apay nga itakalaang Nelson narak ko. At dami nga mintinay sali alugan ita kalsada nanang. Aniya? Isupay kita malislis siya nanang. Nga ni masagid ko pa itay. Sino ngay mo, ti akin kuko ay ti dayjay alugan. Sangwanan ti balay naman ng pasita, tinakay paladaan na nanang. Abangan mo't tulugan da, anak ko. Siguro Di mo ina binusinaan. Saan mo't aparadaan ti kalsada kat? Binusina kita. Ngamawan mo ti rumar. Ay nawaw, naglalaingan ngay dagita at tao. Pinagbalinda aparadaan ti kalsada. Kasaritak to'y nanang. Agsagana kay giting. Tapno saan kaya maladaw ti check up yaw. Rimor ka di kalman ti agsapa, Mari Pasita? Aywan mare, napanak iti ayan ti kumare. Apay ka de? Isumot lagayam, Mari. Oh, apay ka de mare? Agbusbusina ni Nelson edi limabas iti paraangan nyo. Ngamawan mo ti rumwar. Adamat nila kay kumare. Narigatan edi kalman, Mare. Dandani saan nga umanay iti kalsada ti iman maneho na a taksi. Tana isali ti lugan nyo. Ay naglukon day dya adoming. Kat awan man lati ko na arumwar tamapan nakitaan. Nakaturog siguro, Mare. Ay imposible
Amangan kit din no agpatangken lang amin. Binusinaan nakakanuma ni Nelson Idicalman, lakay. Kaya't na lang dayta, tigpapansin. Kunak tumang amin nga agsapul kay tisabalya pagparadaam. Narigatan piman je tao Idicalman. Isu ti istorya ni Marie Cora, tanakita na. Di na lang amutag maneho, iso akasta, masapul ang nalawa ti kalsada, ay nawaw. No tricycle ken motor, umanay siguro. Ngam no taxi ti man maneho jay tao, saan nga umanay? Di mon pagan ano da kita tao bakit umapal dalaeng tanakagatang ta itilugan ta, ito akastada. Hanya ko mati apahalan dangay. Agraraman ka matlaunay, doming. Apay nga minaya asyak ti pagpupungtutan bakit? No adda ti nakabusita, itugaw mo mampay, san aday ta agong ungit ka akasta? Ay, talaga apumudot ti ulok no kastalaang doming. Nakababain launa yan kadagiti kaarubaken kabaranggayan tayo alumablabas. Mabaling ka nitang saludsod, manang pasita. Sika magayam Nelson, anya dayjay. Lugan nyo ka ti nakaparada iti kalsada, iti naminsan nga altaw. Ay uwan, lugan ni manong mo aduming. Karuruar na itay laeng. Saan ko mga iti kalsada ti pagparadaan na amanang? Narigat ngamin amalis yan. Laimbag ko na tawan ti pasahero kiti naminsan alimabasak iti paraan nyo. Kanayon kumot nga ibagbaga. Ngam awam mo dengdenggan na asao. Padasin yun tumana na makisarita manang. San aga po, taman manu kami alumablabas. Kit pagpalinan na mo tinaparadaan ni kalsada. Ibagak tumanan kan kwa na ading ko. Pasensya kan Nagyaman ak lawan manang Di na ko maurayan. Nga dati agdiritso kan kapitana. Ay na, dumeng. Talaga ang nagtangken ti ulom. Mamin, ano aya nga ibagakken ka asaan aparadaan ti kalsada iti sangwanan tayo? Manmanulaang mo, ti lumabas alugan. Kan kaadwan kat motor kan tricycle. Anya ti parikot dita. Tapno ibagakken ka. Saan nga extension ti paraangan tayo day ta kalsada? Amo ka, ngam saan nga rod amabalin a pagparadahan ti paraangan tayo, tanalipit mo. Saan ka di? Abinagaan kan ide? Tikunak, saan ka pa'y lang agumat gatang? Taawan pa'y ti paradaan ta, ngam impilit mo mat. Kunampay nga iremedyo, ngam anya nga ita. Kat iso mo, inremedyo mo. Iso nga rod adita kalsada pa'y lang tinagparadaak. Talaga saan ka nga pampanunot? Di ka mabutang, no agreklamo dahil dya barangay hall, Awan ti makaiturod ang mga reklamo kanyak, bakit? Kabutang nakdagiti kalugaran tayo. Nalipatang sabit tayo. Hoy! Umay ka mong pwede ito bakit? Agawa! Sikat yung umay dito, dumeng. Agawa amang kid dita na patig ti saludsudag ay nawaw. Ada nga rin ararabidag. Sikat yung umay dito, Ulay ka batan. Bukaw ka, bukaw dita kat bigbigatan. Madisturbo na gini ka, ruba no kastalaang. Bakit? Nakitam ka din o sino tinangsagit itilugan ta. Naan ano aya? Nagasgasan nga rod. At dapayan ti kupit na. Anya? Makapasoron. Sigurado ak anaapal laang tinangaramid iti kasta. Kunak tumo nga mingkeng ka. Saan aparada anti igit ti kalsada? Alangan mo't nga ipapintur ko kat kabarbaro lang. Aggastusak kid di manan. Uy, sa anak nga agsardeng aging gaadyak maamuan no asino tayo tangawan ng bayan. Adda ka dito anak yun na taraseng? Ni Nelson ka de. Adra ti duty na ita. Adra ka di ti masapul mo kan kwa na. Sigurado ak nga isuti nang igagaraan ang sagit itilugan ko. Aniya. Madlaw ani igagara na. Nagasgasan, ganun at tapay kupit na. Ay nawaw. Sigurado ka ni Nelson tinangarami diti kasjay. Amok apagpupudutan na tilugan mi anakaparada iti sangwanan ti balay mi. Da kayon tulatan ti agsarita intun agawid ti anak ko.
Diyak ngamin amo ti maipapan iti day taabanag. Gam sigurado asaan ama aramid ni Nelson ti ibagbagam. Imay ni Doming dito balay itay anak ko. Anya timay na imbaga? At akano tinangsagid itilugan na. Iso anagasgasan ken nakupit. Si kamot ti atapen na. Saan ka kadi alim maabas iti ayanda itay? Saan na nang? Iti ayan da tata minandro tinagdalanak. Anya ko maaga pumat nga ramidik ti kastangay. Kat makimanmanihuak nga ay. Ngay gagarak nga isagit ti taksi ngay manmanihok iti lugan da. Di magasgasan akmay. Naibagak mo't kit di kan kwa na, adi mo maaramid ti kasjay anak ko. Gam na saysaya at lata, numapan ka iti ayan na, tapno agsarita kayo. Kat maibagam kan kwa na ti pudno. Talaga mapanak na nang. Saan man nagpapabasol na tatao? Sakla nga ito lumablabas si Denda. Amo namat nga ijamot lang ti dalan na kitagpabagatan. Agsaga na dahi tao kanya kung naklangarutan. Tilugan ko pa'y lang mo, sinagid na, ay nawa. Agsardang ka man si ka, Doming. Kas kalaagbala dita. Itay ka pa'y asao. Masurunak nga rod bakit? Agsaga na dahi ta, Nelson. Ang dalang di maalang nga ebidensya nga isu at talaga tinangarami dit kasjay yun. Ne, ada nagsardang atak sa iti sangwanan ti balay. Ang mga no isudaytan. Aywan, isudaytan. Kabisadok ti iman maneho na ataksi. Nasayad mat, taisun ti imay dito balay. Ay, kita ama! Di ka manan kaslasig siguro ditan! Naimbag man, tasigan ti imay dito balay, Nelson. Wan tasyak ka no ti papabasula man ang sagi ti tilugan mo, manong dumeng. Asino kumabay ti tagduma? Di kang papasol, nawan mo ti bidensya manaw. Sakla nga ti lumablabas iti parangan niyaw. Di ka nagrason, taamok apagpupututan tilugan mi. Wan, puno na ita, gaputan na isalikat nga ro ti kalsada. Ngam saan na kahit asawan, asyak tinang sagin manaw. Amok apalusot mo lang dayta. Tabnusan ka nga agsungbat iti inarabid mo. Ay nawaw, itiyan niya kumangay nga gapuna, ngay gagara ka sa ngidong tilugan niya manaw. Di madadaan mo tis taksi ngay man manayok, no bilang lang. Sa may isa, nakita yung kadayan siya tinangaramid. Di ka nagrason, kunakbay. No saan ka mamati kanyak? Kita nadati ko petuan mo gasgas ti man manayok ka taksi. Tapnumap nagkamanong. Nagrigat ka kasarita. Anya ngay ita, napnag ka. Saan ani Nelson tinangsagid itilugan mo? Naglaing kanto mga mingang pabasol. Saan ani Nelson? Amwak na sino? Na, Naskan agsungbat lay tao itinarabid na. si kapay laang matiagin tuturad. Ayun, malagip ko. At dati CCTV ni Marie Cora san ka di. Ay, diyak mo nagkurkuri pay laang. Padasik ti mapanitayin na. Nagkurkuri ti CCTV na. Makitak no asino taawanan bay na ng sagit iti lugang ko. No siyak ti sika, ikatemo tilugan nga imparadam iti kalsada. Itulod mo pay laang iti ayandanan ng kentatang, tanalawlawa ti pagparadaan ijay. Ay! San ang mabaling nga guli magaklahan? Siyak tinagrabyado nito? Ay, magamo ka man langan. Nauma ako namang bagbagakin ka, Duming. Awan matlat dengdenggam asaw. Anya ti masapul mo, pare Doming? Agkurkuri ti CCTV, Marie Cora. Wan, apay ka di? Agpatulong ako, mamare. Anya klase ti tulong ti kasapulam. Kita ko mati CCTV. No asino taawanan bay na ng sagit iti lugan mi. Anya? Sinagid da tilugan nyo? Wan mare, adan tigasgas kan kupit na. Nagparada kan tumot ngamin iti kansada, pare. Ang mga no dakkel alugan ti limabas, iso anasagid ti lugan nyo. Tulungan naman kiti mare. Nasken amamwak ti kinas asino day tangaawanan bayan.
Naala kong ti plate number ti lugan anang sagit iti lugan tabakan. Kat, Mapanak iti barangay hall madamdama. Agpatulong hakkan kapitana. anya? Naskan agsungbat da tao iti naramid na. Naimbaglangan na. Tadda ti CCTV ni Maricora. Iso na amwak mo lang. Kasano no si kati mabaliktad, Si kati nagparada iti igid ti kalsada. Inalak ti kopya ti CCTV ni Maricora. Adda tinatibkar nga ebidensya. Mga anak labit. Kalpasan na. Mapanak iti barangay hall. Ay nawaw, lugan mat ti barangay tinagsardang iti ruwar. Anya ti masapulyo, kapitana. Pudno gayam tinaawat ko a reklamo. Pinagbalin niyo a paradaan ti kalsada. Ay, kwa kapitana. Sana mabalin na Di- pagparadaan niyo ti kalsada. Amuyo mo't analipit. Awan maaksidente ti padayo at driver no kastalaang. Kinapuno na, kapitana. Sinagid da ti lugan ko. Inranada nga awan ti tao diti balay. Amom ka di. Dandan ni maikatak akas kapitana. Gapo itilugan anang sagid itilugan mo ako nam. Unang, kapitana. Ureen niya pa iti bagbagam. Basol mo ngamin. Saan apagparadaan ti kalsada? Warningan kapailaang ita. Gamjakon kayat amakita day taalugan anak kaparada iti kalsada. Nalawag? Uwan, kapitana. Nagasat ka. Tanasingpet ti driver day ja alugan. Ngam no makita mi anak kaparada mananday taalugan iti kalsada. Talaga aguyudan men. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, panunutam pa'y ti epekto na. Di mon aramidan no ammom amabalin, apakadisgrasyaan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.